Umthandazo weSabatha imini yeSabatha mayikwenze ngokwengcwele. Yisandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Isihlabelelo senkumbuzo isizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ukuba ithinte phezulu inobheni uba ngabe inobhi ifasiwe yini eshedi lakhe okumthetho walekhaya. Amen. Kuba kuyenzeka ngephutha umntakhona. Sesifikile-ke bantwana bakaNkulunkulu kulo mzi wemanga. Owehliswe umnikazi phezulu ezulwini, owehlisela emhlabeni, akawehliselanga amaNazaretha, owehlisela yonke inhlobo yomuntu ekhona emhlabeni. Amen. Amen. Lo mzi akuwona amaNazaretha, umuzi wanoma ubani okhona emhlabeni ophilayo nje okhona wakhe lo mzi, ngoba inkantolo nesigcawu sokuthetha amacala okhokho bethu abahamba ebonile singabazi ukuthi bonani, kodwa lo mzi wehle wazoba ikhaya lemphefumulo, wayehlisa uNkulunkulu ezulwini wayiletha la uyena oshilo, wathi lo mzi wakhele yonke inhlobo yomuntu, umuntu onabantu angabazi ukuthi bafelaphi, awubazi okhokho bakho abathathwa amabhunu abasaphesheya bafike bafela olwandle bafelapha ubazi, kodwa uNkulunkulu uyabazi yena. Wasethi sengibaqoqile-ke ngibalethela nina seniyofika la nizoba uthethelela amacala abo bese nibathatha nibase emakhaya niyobenzela amasiko abo ngokwesiko. Amen. Inkonzo-ke yalapha ngiphathwa noma yimuphi umuntu akukhethiwe ukuthi ubani, noma yimuphi nophathiswe ngekhaya lemphefumulo, ungaba umfundisi, ungaba ubani, kodwa nophathiswe ngaleli khaya lemphefumulo, kwakhulunywa ngekhaya lemphefumulo abakuwo noma uNkulunkulu onkulunkulu basezulwini, uzoguqa asukume kuze umbhobho kuye asukuma akhuluma ngekho ngeke into ayisuthi izoba u3 ibuyize ngapha yona ngala kombhobho ibe ntathu. Uthi umuntu uma ekhuluma ngusibani wabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abesehlala endabeni othunywe abakubo noma uNkulunkulu ngalo mzayo ezositshela ukuthi hayi ekhaya kithi wakwenzeka into ethile ekhaya, leyo nto uyibuza kubashumayeli bakutshela phela into ofuna ukuyikhulumela loyithuma bakini noma amakhosi asezulwini zosukuma ikhuluma. Umshumayeli uphakamisa isandla, uyahlabelela umshumayeli bese mase kufika umbhobha namuke ahlale endabeni, noma umkhokheli uyahlabelela noma inkosazana iyahlabelela, fika umbhobho kuyona abese esehlala endabeni, noma umfundisi uyasukuma aguqe akhombise ukuthi ufuna ukukhuluma kuze umbhobho kuyena abese khuluma lokho akuthunyiwe ngalo mzi. Amen. Hayi itempele angakhulumi ngetempele ngetempele ngoba itempele elamaNazaretha abantu abangakakhethi inkosi bona inkosi baphansi kwenkosi, yingakho kuthiwa shona inkosi ekuphethe ukuthi kuphi endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani, hayi itempele nomfundisi nobani. Leli tempele leli esikulona akulona elomfundisi noma abantu kodwa elomhlaba wonke. Ngakho awukwenze njani inkosi yobakusisa. Igama nguBonkosi Masinga eNgonyameni ngaphansi kwenkosi uCele. Ngithe ngizalana ke ngoba ngihlelela ukuthi ngizothethela amacala abantu bakithi. Konke sekukhona nemali nomndeni sesihlanganisile konke. Sekusele nje ukuthi sikwenze kuyona lenyanga.
manje sithe sesihlelile siqedile kwase kuba khona ukuthi nabashana bafuna ukushadisa umama nobaba manje sinokudideka. Ngizocela nje ukuthi obaba mhlawumbe bawungibonisa ukuthi ikuphi esingase siqale ngako ekugezeni abantu abadala nokushadisa lokho okukhulunywa abashana. Amen. Ngiyalikhetha unyazi lwezulu lo okhulumayo umfana kaMhlongo entabeni zaseShowe ngaphansi kwenkosi uMpongosa ibonkosi. Manazaretha kuthe ngilele ebusuku ngelinye ilanga ngaphupha umshumayeli uMajiya. Ngaphupha ngibaleka, uma ngiphupha ngabaleka ngaze ngayongena esiweni. Uma ngiyongena esiweni ngaphupha umshumayeli uMajiya engibamba. Uma ngithi ngiyabuka phansi le ndawo iyashona phansi. Uma ishona phansi le ndawo ngase ngikhumbula ukuthi umshumayeli wathi kuleli bandla kakhonza umuntu kukhonza uNkulunkulu. Wayeseshintsha eba inkosi ilanga ibonkosi. Ngenye imini ngaphupha ngingale sipheka ngale kitchen. Uma sipheka ngale kitchen sisebenza nonyazi lwezulu engathi sesiqedile ukupheka. Uma sesiqedile ukupheka kade siphekele isabatha sesiyasebenza noShembe sesiyaklina lapha siphetha amafosholo. Uma siphetha amafosholo lapha ebese ngiyaguqa ngiyacela enkosini. Ngiyacela nyazi lwezulu ngicela ukukwakha isitolo esikhulu. Uma ethi uShembe uma ngithi mina ngifuna ukwakha isitolo esikhulu athi uShembe uyosibiza ngobani igama lesitolo zosakha kulabo Shembe abahlana abakhona. Thema ngibheka afika okamagama ngase ngikhethe ukuthi ngiyosibiza ngithi unyazi lwezulu. Ayibonkosi. Bazali bethu siyacela sizingane zenabashu siyacela bazali bethu ukuthi sicela iqiniso likaShembe lize kuthina. Sicela bazali bethu nithathe iqiniso likaShembe nilethe kuthina. Usathane uyayitika ngathi ezikoleni bazali bethu lento eyenzeke ezikoleni nathi asisayithandi. Uhulumeni usinikeza izono ngenkani. Uhulumeni usinikeza ukona ngenkani. Into esixazulula empilweni yomntwana omncane esikhathini samanje ukwenza isono. Siyacela bazali bethu ukuthi uShembe ayiqede inseka lezi ezisise esihogweni komama inseka zokufa. Sicela uswazi bazali bethu emakhaya. Sicela ukushawa bazali bethu siyacela ukuthi lento owawuyithola mhlazana ungabuyanga nenkomo nathi siyayicela. Lifilizwe bazali bethu uhulumeni udlalile ngathi. Imithetho esinikezwe uhulumeni imithetho egqilaza amadoda kuleli bandla kulesi sizwe lesi. Siyacela bazali bethu nithathe iqiniso laShembe nilethe kuthina. Uhle ukugqilazwa iqiniso kunokugqilazwa amanga. Sigqilazwa amanga idakamizwa zikithi. Ukuthandana kwabantu abadala kukithi. Ungahloniphi kukithi. Ungalaleli kukithi. Lenqola yethu ayindawo. Ngeke ivuke imizwa yobaba amantombazane masayiphethe kanje kulomhlaba. Siyahlangana esikoleni bazali bethu silwisane nokuthi ingane ayimusa ukwenza izinto ezibhedayo. Uma ingane wayitshela ngomthetho iyabaleka iseze ema-meetingini. Uma ingane uyitshela ngomthetho iyabaleka iseze ema-meetingini iyakubuka nje ikubukele ingayinaki ngisho into eniyenzayo. Siyacela ezikoleni zengane zamaNazaretha sibe ngamadlela ndawonye. Kube khona uthando nokubambisana. Kube khona ubuntu. Uma uyingane yeNazaretha musu kulizonda iNazaretha ngoba uShembe uyolithatha linike imbengo yolibikaphi usizi lwakho. Uma uzonda iNazaretha uShembe uyolithatha linike umfulo yolibikaphi usizi lwakho. Uyobagezaphi abantu bakini. Bazali bethu zingane zenabasha sibuka okuhle okwenziwa abazali singakuthathi okubi. Ngoba okubi kuzosisa esihogweni. uShembe ingathi ingakho uShembe ethi asiye ukushawa ngoba abazali bethu abalithatha iqiniso lakhe belilethe kuthini. Siyaxabana esikoleni sizingane zamaNazaretha. Ingane zamaNazaretha ibanga amakhosazana. Uma ngibuza ukuthi indoda waxabana nebanga amakhosazana nenzani ethi kusho abashumayela ukuthi asiwashela amakhosazana. Uma uShembe ethi inkosazana ihlala esipholi ngo7 mina mfana kaMhlongo ngiyibhalela ngo8 ngithi ayiphume ngiphikisana nobani. Bazali bethu sicela nithathe iqiniso laShembe lilethe kuthina. Siphila usize emhlabeni. Siphila ukona. Siphila ungahloniphi, siphila ungalaleli. Makhosazana siyanicela. Musani usibuke emehlweni. Manje sibuke emehlweni siwasho uShembe. Uyaphela uShembe kuthina kuyaphela ukukholwa kuthina.
Ziphatheni kahle nathi izinsizwa asibeqotho ngeke ibhede lezi ngane thina masiqotho asibeqotho sibe amadoda ubudoda bukhulelo sicela kube khona ubuntu einganeni zamaNazaretha ukuze siyokwazi ukuthi uShembe ahlale ngokukhululeka kulomhlaba sicela ubumbano zingane zamaNazaretha ezincane sizocela inabasho yala ekhaya ukuthi isisize ngolwesihlanu othisha basifake kwi-competition siyahlanganisa laphana umsebenzi kaNkulunkulu umile siyacela Shembe ngcwele usiphe inkomo zephakethe imali umsebenzi wakho uqhubeke uye phambili ayibonkosi siyacela zingane zakanabasho zasekhaya lemphefumulo ukuthi nisivakashele eJohn Dube ngolwesihlanu sizoqhakambisa uNkulunkulu siyanicela zingane zakwaMasho ezifunda lezi zikolo zakwaMasho izingane zamfuna uShembe izingane zimlangazela uShembe ithina sigweva nobungcwele bethu engabe sithatha ubungcwele bethu sibukisa izwe siyazenyeza siphila into ephelele uShembe uphelela kukho okunye siyokuthola ngaphandle konyaza ayibonkosi uShembe makhosazana ngahlulwa yini ukuthatha ofrantala abafake la ukuthatha odeboners abafake la ukuthatha izinto zangaphandle ayifake la ngahlulwa yini ngeke ahlulwe ilutho ngeke azahlulwe ilutho ngoba uyabona yonke lento ayinamsebenzi lempilo esiphilayo ngaphandle ayinamsebenzi siphelele masilana siqhenye ngokwethu siqhakambise okwethu ayibonkosi bazali bethu sicela uswaze emakhaya sishayana ingane uma ingane ingezwa bazali bethu ungasifihleli iqiniso musana usifihleli iqiniso uma uxoxa umgqotho phambi kwethu uthi asenze njani uyasibulala inkosi ibuseni kuzwini manje amazi wakho engathi ngalithola ngani ithuba kodwa bokukhuluma nabashumayeli ukuthi unikezwe isikhathi salokho amen nabantu abathunyiwe manje abazobambezelela amen masha amazi akho amen phila siyafisa ukuthi aloku ekhulume kanjalo amen ungakhetha unyazi lwezulu igama lami nguNtando ngwakumede Sibongo ngihlala la eNtuzuma namalimi ngizocela uNkulunkulu unyazi lwezulu awabambe ngikwazi ukuhlambulukela abakithi amen ngathi la ekhaya ngifikile nganikela amashumi amhlophe ezingane ezaphuphuma ngathi ngilele ebusuku ngiphupha ngilandela omunye nje ubaba uma ngimlandela lo baba lo engakathi uzongibamba inkunzi hayi ngikhuba inkani ngimbambe nami uma ngimgcavuna adabukise lo baba ngithi yini ufunani nababa athi hayi mntanami mina nguba mncane wakho ngaphuphuma ngithi waphuphuma nami ngidabukise ngibe nokudabuka ngithi waphuphuma uthi yebo ngaphuphuma kukhulu wakho nangempela ngaye ngezwe kukhulu ethi nginoba mncane wami owaphuphuma ngiyacela uShembe unyazi lwezulu amkhumbule ubamncane la khona amgeza amhlambulule amngenise naye ekhaya lomphefumulo amen sengiphetha ngithe kuthangi ngilele ngaphupha omunye ubaba ababili omunye ubesendlini umkhulu aqhamuka uphethe iwostiki angimazi lo mkhulu athi imbenge yami sifile usho kulo munye ubaba engimnayo engathi lo baba lo engimnaye akaphilile ngithi mina hayi lo baba lo akaye ekhaya lomphefumulo ngiyakwazi ukumsiza wena mkhulu adinwe lo mkhulu lo ahlahla amehlo angishaye ngostiki ngivele ngiphaphama ngiyacela uShembe unyazi lwezulu amkhumbule lo mkhulu alivume izwi lonyazi lwezulu naye angene ekhaya lomphefumulo nalo baba lo obengaphilile amphilise uShembe ekhaya lomphefumulo angene ekhaya lomphefumulo inkosi ibusiseni kuzwini amen ngayikhetha inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu igama uSenzo kaNtombela entabeni zaseshowe ngaphansi kwenkosi uMpungose maNazaretha ngithunyiwe uma ngithunyiwe angithunyiwe kumaNazaretha kuphela kodwa ngithunywe emhlabeni wonke jikelele kangangokuthi lesi sibonakaliso uma ngabe bengihlangana nawe endleleni wabanenhlanhla bengumisa ngikutshela ukuthi ngithunyiwe kuwena hayi wena wedwa nabo bonke abantu nabaseduzane kwakho engifisa ukuthi uyo umyalezo
ongekho la obenenhlanhla ukwazi ukungidlulisela. Into ke ngiyibonile eManazaretha ngibone sisohambeni. Uma sisohambeni akucaci ukuthi besiya kwaBheka bezayo noma besiya eKenani. Ngokomthetho ke webandla noma ngokuhambo ngokwazi kwami noma ngokuthola endleleni uma sifunda phela umuntu ufunda zafe ukuthi inkosi uma ihamba akhanjwa phambi kwayo iyona ehamba phambili bese kuba ilaba abantu noma amakhosana labo ezothi uyinsila yenkosi abasuke beyingungile ukuthi ingehlelwa okubi kufike kube inkosi kube yinsila yayo kube abefundisi abeshumayeli nabavangeli bese kuba inhlalisuthi kulandela amakhosazana kuzogcina umama ngemuva. Uma sahamba kulolu hambo indlela ebengihamba ngayo bengihamba noma ngayiphi indlela. Uma ngabe ngizizwe ukuthi angifuni ukuhamba phansi bengindiza, uma ngafuni ukundiza ngihamba phansi. Kodwa into ebengiyiqaphela noma ebengiyigadela ukuthi ngingabi sokhakhayini lenkosi bengihamba njenge drone. Uma ngabe inkosi ilapha buqamama mina ngizoba phambi kwabafundisi nabashumayeli. Into ke umsebenzi bengiwenza ngoba indlela ebesihamba ibinde kakhulu inamajika bengibuka ukuthi mina inkosi ngoba ibihamba ngendlela esimanga ilishiya ibandla bengisebenza ukuthi mina ngifike ngiyibuka inkosi thikuphi ebese ngibuya ngizoguide ibandla lesohambeni ukuthi inkosi ihambe la. Kodwa ke into engithusile sithe sahamba la sifika khona sifika indlela zimbili khona yaka right khona yaka left ngase ngima lapho ngalilinda ibandla ukuze ngiligayide ukuthi ubaba uhambe la nensila yakhe. Into ke ngithusile ukuthi ngithema ngibatshela cha inkosi ihambe ngapha kwa left bathi laba bebehola umhlangano ngemuva kwababa bathi hayi inkosi ijwayele ukuhamba ngo right jozane ngapha babe sebehamba ke cishe mhlawumbe u90% wonke webandla wahamba ngo right kwase ukuthi ngapha kwa left le ngithe sihambe ngakhona kube yidlanzana kodwa abantu ababebaningi abantu ebebengayigqokile ingoba emhlophe engicabanga ukuthi baqondane nenhlanhla lelo hambo ukuthi siyahamba siyohambeni kwayibona ke abangilandelayo ngaqhubeka ngasahamba sithe masahamba sizofica indawo ehlelayo yomgede le ndawo uma yehlela phansi kunomfulu uhambe lidibanga ngase ngithi mina kulaba ngicela ukuthi nime la ningilinde ngisawohlola indawo ukuthi kuyahambeka yini ebese ngihamba ke ngendlela yami nokuthi mina ngihambe phansi ngiyandisa ngidizela phezulu. Uma ngifika phansi emfuleni kunamatshe amathathu eliseqaleni eliphakathi nendawo elisegcineni ngifike futhi lamatshe ngiwahlola ukuthi aqine ngokwanele ngoba amanzi indlela ahamba ngayo uma wafaka unyawo uhambile ngiyibone inyawo zenkosi nensila yakhe lapho bewela ngaphesheya. Uma sengibuya ngithi ngiyolanda la bantu engithe abame phezulu ngithe ngiphakathi nentaba ngisandiza ngibahlangabezile ngibone sebeyaginqeka njengamatshe abanye bayalimala bayaphuka selithi izwi wabona laba abakulalelile ukuthi inkosi ihambe la okukhomba ukuthi izwi likaNkuluNkulu abakalilaleli ngokwanele ngoba ukube kuthiwa bawulalelile umyalelo wakho ngaba baphokile. Engisho ukuthi iManazaretha mhlasimpe ke kungenzeka ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjena njengoba vele sekuzikhathi zokugcina ngoba silapha emhlabeni nje sonke sekuyi-training sitrainele ukuthi siye ngale ngoba la sizopractice ukuthi baphila kanjani ngalo baba omkhulu. Ngicela ukuthi inkosi ibusise nikuzwile sengizohlala phansi ngiyabonga ngoba kuningi kakhulu ukukhulunywa kodwa ngithe angithatha isiqephu C. Amen. Ngiyabonga. Ngizokubamba. Ngiyikhetha inkosi enkulu uNyazi kaZulu yasePhihleni. Ukhulumayo umhlonishwa waNzuza entabeni zakadumisa inkosi uDuma. Ngathunywa inkosi uNyazi lezulu. Lathi hamba utshele abantu ukuthi umphefumulo yonke isekhale emphefumulo. Amen. Athi asamba batshele ukuthi izulu nomhlaba kuyafana. Asambe sezulwini. Ngathi lisanakile wathi asambe besifika lapha kunomngcwabo. Wathi hamba uyotshena umfundisi. Wambiza ngesibongo sesangikhohle isibongo ngoba kwakusheshsha. Wathi abumtshena aphinde emhlabeni aye ekhaya lemphefumulo. Ngathi mina kanjani? Wathi uma kugqitshwa umgodi lapha ezulwini nasemhlabeni usogqitshiwe. Wathi asambe sahamba wathi besifika lapha sisifikile ngesigabheka kuyasetshenzwa lapha ngathi hawu kusezulwini wathi hayi kusezulwini ngathi mina hawu
ngisho ngenhliziyo la ngakuye khona ngafica khona umfundisi uchiliza akufani nala la kuyasetshenzwa ngathi wasesehambe ngishiya ngase ngithatha ispeed nami ngasebenza itheme ngisebenza ngabona ke angibantu engibaziyo bayasebenza nje akukhulunywa kuyasetshenzwa la kuyakhiwa ngase ngibhuqa ngamadola ngase ngithi Nkosi Shembe sayikubonile kade ungilethele kona lapha ezulwini sengicela ukuphindela emhlabeni abe sengiphindela emhlabeni ngathi ngiyezwa umoya kanti sohlukene nenyama ngathi ngiyezwa umoya indlela ongena ngayo emzimbeni ngaphaphama lapho lezi lahla ukuthi hamba utshena abantu kuba ngathi seyakhuluma manje sengihleli ngiyacela ukuthi Inkosi ikhumbule nabakithi nje bathi ngithi ngiza lapha nje babone bejabula ngithi ngizokhuluma sesiside isikhathi uShemba ngithuma ngiyacela ukuthi Inkosi ibuseni ngizwile yasebuhleni bomNazaretha unyazi lezu igama lami ngikufikile ngwakhumalo kodwa ngazalelwa komalume kaMthembu ngagana kaMsana ngiqala ukuhamba la ekhaya lemphefumulo ngo-2023 uqala kwami kuthe ngonyaka odlule ngo-2024 sesilalele imigomo inkambiso zala ekhaya ngabathethela amacala saletha inkuleko ekuyiletheleni kwami inkuleko yabuya impendulo bezobonga base sayibona imbuzi enayiletha ekhaya lemphefumulo kodwa kule imbuzi enayiletha khona imbuzi yafa ngakuhlambulukela lokho ngonyaka odlule ngabuza kumshumayeli ukuthi imbuzi mayibifa kwenziwa kanjani wangiyayelela umshumayeli ukuthi iyakwazi ukuvuswa ngayivusa ngaqhubeka ngathetha amacala ngaphinda ngalethe ezinye kwakuNovember njalo ngilethela abakomalume kuhambe kwahamba ngabona ukuthi kona kuhambi kahle uNkulunkulu unyazi lezulu wasenzela umusa ngepalace lakhe kuthe ezinye sengiqhubeka ngiyiletha ngoba enye sengilethile ngoba impendulo yabuya yathi kusafunakala ezinye bangazisho inani ngoba ugogo loyo wayekhuluma wathi nje kufunakala ezinye okusho ukuthi amacala enzima ngoba nami ngabona kanjalo ukuthi shuthi banqena ukungitshela inani lenkuleko ngoba mhlawumbe ngizodikibala ngenxa yamacala kanti amacala anzima ngempela abathandekayo ngithe kulonyaka futhi ngoFebruary ngaletha kodwa imbuzi yephakethe ngayikhulumisa khona lapha ekhaya ngathi uNkulunkulu ngicela uyiguqule ibe yihisophi ngicela ukuyenza kube yithixo bathula ithixo kwaphinda futhi kwathi ngoMashi ngokuyalela ngizwa kukhulunywa kuthiwa sibacelele phela into ethelelo nalabo abawunewa yimndeni yethu ngayihlukanisa ngazenza amaphalesi ngaba uthu ngathi ngibacelela Nkosi into ethelelo ngase ngithi lelenye iphalesi Nkosi ngicela utethelelo lemndeni esayibulaya sumndeni wakaMthembu lo ngizothethela icala komalume kwahamba futhi Inkosi yamakhosi ngoba ngangifisa ngithi ngenhliziyo Nkosi ungikhumbule ngifuna ukuletha nje iphalesi yama blocks ngase Nkosi uzongikhumbula ngoba ngiyakuthanda lokho ngoba amacala ngiyawabona nzima kusanjalo nje ababuyi bazosho ukuthi hayi siyabonga kodwa ngibone ukwenzeka izinto ukuthi kunzima ngoba umntanami ubewa esikoleni ngibizwe uqulekile asho ukuthi kunekhehle livele liqhamuke kena vela axolisawa akazi usikwenzakalana emvani kwalokho shuthi babegangile lamakhehla lawa ngoba ke ilanga lake lafika elinye lathi amandla wonke ngwabeke kuwena afikile kwabeke kuwena afikile amandla ami kukhomba ukona ukuthi babonakele kodwa manje abasho ukuthi yindaba yababeyenza kuthe futhi ngo31 kuMeyi lenyanga uNkulunkulu angipha amandla ngoba bese kulistop kodwa engisenzayo ngivele ngangasenzi nosisi mangifuna ukusikhipha ngisikhipha ngoba bengibisela ukuletha iphale sika Simende ngisi mhlawumbe kuzozwela kube ngiphungula ngilethile bathandeka iphale sila Simende u31 Meyi lo nyaka ngizobathethela Nkosi ngithe kulona mangilibika ngilenze imbuzi ngase Nkosi ngale nkomo ngiyacela abasalayo kulabo abangilesi inkuleko abangathola ngithuba manamacala anzima
ukuthi Shembe ubakhumbule ekoneni kwabo Nkosi yamakhosi. Hayi kutheke ngoJuni sesizolungiselela ukuza la sizoya eBhleni. Ngeza nami ngoyisabatha lokugcina la ekhaya ngizobacela ngibanxusa ukuthi siyakhuphuka siye emzulwini. Kodwa khona umnikelo ongawubona esibonakalisweni. Lo mnikelo ubhaliwe kanje ephepheni uthi 2206 bhala ukuthi inhlawulo akekho okhulumayo ngalomnikelo. Hayi ngiye eBhleni bangenise hayi ngigule bathandekayo bengigula nje emsebenzini ngiyagula amehlo angiphethe ngalendlela avuvukele. Ilokhu isisho lento lithi hayibo lo mnikelo ngabe uchaza ukuthini. Hayi ngivele ngithi hayi ngiphinde ngikhiphe futhi le mali ngithi ngiyayibeka ngithi hayi ngeke. uNkulunkulu ngicela ukuza ekhaya emphefumulo ke kulesi okukungilethe namhlanje ke ngicela ukuhlambulukela ke okungilethe ekhaya emphefumulo. Ngiqala lonke lesonto ngiyayikhulekela le ndlela yanamhlanje. Ngikhiphile lo mnikelo ngobeka futhi lapha ngawukhulumisa ngasi Nkosi angiwazi unjengoba unjalo kodwa Nkosi ngicela ukuyofaka ephalisini isigodlo sakho mhlawumbe uzongikhumbula Nkosi ngoba basho ukuthi le inkinga ababhekene nazo zikuphi ikuzosa kuba izolo kubathandekayo. Ngithe ngathi esibonakalisweni ke ngithi ngiyathandaza abathandekayo Nkosi yosini ngihleli ngake sililini sabo mama ngithandaza nomunye umntwana wami abangilisanga kanjena behebeza Nkosi ngiphe sihlabele ngicela ngisibeke phansi isihlabelelo saNkulunkulu indlela abebelwa ngayo akazi kona ke lapha balikhuluma ukuthi yini uNkulunkulu ngibongisa ibindo ongenzele sona ngoba nami bengilo kodwa bengibatshela ngawe Shembe ngithi ngiyanzama nginisekhaya emphefumulo nathi nemthwalo ubani umthulo emthwalo ngoba uShembe kuphela unyazi lezulu umthulo omthwalo yazi niyangiphoqa lento eniyenzani bukisa ngami hayi belokhu bethu behebezile Nkosi yamakhosi ngizobacelela intenselelo ngoba bayakwenza ngize ngabatshela ngathi manje ngafuna ukulalela izwi leonyazi lezulu ubani ozongeza ngoba uNkulunkulu yena ozongeza kokuphelela hayi ngamanga kokuqina ngoba ngifuna ukukhuluma iqiniso ukuthi niyenzani kodwa kuyabonakala ukuthi kukhulu abakwenza ngizobahlambulukela Nkosi yamakhosi ukuthi ke ngalomnikelo engiushoyo ukuthi kade ngilonga ukukhulumisa lonke lesonto belwa ngisi Nkosi ngicela ubahawukele ngoba kunjalo Nkosi ngivuke nomthandazo wakho lo sawu Jehova bahawukele ngizokucela Jehova ukuthi bahawukele ngempela Nkosi yamakhosi kukhona lo baba engamazi noma umalume yini Nkosi sengizokwehlala ngezansi ofikayo obothi uyena ohliphisa akasali makuliwa labantu mabelwa nami yena angazi noma umalume uyini ngiyacela ukuthi ungikhumbule wakwavela ngelinye ilanga edark abantu sebengenile ekhaya emphefumulo yena usube dark Chusa akafuna ungena manje uyaphazamisa Nkosi ngizombika kuwena Nkosi yamakhosi ukuthi uwenze lokhu kuthandwa kuye kuyena ngoba wena amacala mangibheka ngoba ngelilanga wafike engasubambile umuntu ngicela ukuthi ungikhumbule sikubusise tata amen usezwele unyazi bethu amen Nkosi yaseBhleni uShembe unyazi lezulu mina nguzodwa wakaMkhize ozalwa umndaweni umamdaweni ngingaphansi kwenkosi yamaqadi ngafika la ekhaya ngizokwenza u14 kuthe ngalesikhathi sesiqedile u14 silele kwaseqhamuka ubaba lo baba wathi ukhokho wami uthe uma eqhamuka wayisethi mzukulu kwaba kanje kwasekudlala iTV ngambona ehamba endaweni nje enotshani ngapha nangapha kwaseqhamuka amadoda ambalwanyana noma ayi4-5 angwabalanga athe suka abelwa naye wayeseyena eyayilwela ngoba ngabona enye isibambela ngaseswini sekuvuza igazi kuthe kusuka lamadoda ambamba wonke amhlanganyela ambamba ngibuka amnquma phambi kwami bemnquma kuphuma umphefumulo ekhala konke ngakuzwa ngaze ngavala amadlebe ngawacindizelela bekunesikhathi eside lento umifika ngize ngivale ekameleni ngikhala ngithi ngifuna ukuzalana phambili ngizoyisho avele ubaba Majeya athi hayi seniyokhuluma emini njalo ngithi uma sengiseduzane athi niyokhuluma emini kodwa ngiyabonga ke ngoba lokho okhala sekuze kwaphela ngicela uShembe amkhumbule bangcwele khona enye into engafuna ukuthi ngingayikhulumi ngosho
uShembe bangcwele niyawubona lo muzi ongaphesheya kababa uNyazi lweZulu lo qhamuke emazulwini lo ngaphesheya owakhiwayo bangcwele umama umkhokheli nobaba Majiya bakhuluma isimanga bathi asithola ithuba uma ungenawo amandla lo wamuza asunikelele bangcwele kwangena emadlebeni mina ke bangcwele mina ebengiphethe ikhaya ngoba ubaba wakwami wahamba emhlabeni nabantwana bebengasebenzi kwathi ngolunye usuku ngase ngithi mina hayi ngoba nomsebenzi engusebenzayo ngawuphiwa uShembe ake ngunikelele lo muzi ngeza ngangazonikela ngo500 kodwa noma ngizwile ukuthi amaphalethi alowa muza kuona u500 ngathi mina iyona imali enginayo ngoba ngibheka ikhaya ngipheka abazukulu nabantwana bangcwele ngawufika nola u500 ngawunikela lapha ngaphambili kumshumayeli hawu umshumayeli ava ngijabulisa wathi inkosi kubusisa ngathi babi wona enginawo wathi inkosi kubusisa bangcwele kwenzeke isimanga ngalo 500 kuthe ngisemsebenzini ngabiziwa usister in charge wami wathi enewewini wawuthe kunamadodakazi akho afuna umsebenzi ngathi mina yebo sister u2 wathana izitifiketi ngathi mina kade afunda kodwa umsebenzi abawutholi wathi kunamaposta u2 lama posta u2 akekho zongena abantwana bakho bangcwele kwathi uma kusenjalo ngahamba ngaye ekhaya uyafika uyangifonela uthi ngakusasa abantwana bakho abafike bazosebenza bangcwele bayasebenza hawu bangcwele kanti Shembe ubani ngokunikelela lo muzi ongaphesheya omunye ubengibuza nje ethi wemase kufuneka sishintshe osofa nokudla kuyangena hawu siyakubonga Shembe Nyazi lweZulu ngabe siyini ukuba wukho inkosi ibusise nikuzwile ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uShembe uNyazi lweZulu ngizonxusa uNkulunkulu wamaNazaretha uNyazi lweZulu ukuthi ambathule ulimi lwami ngikwazi ukuhlala ehlokweni ngingankante lona oguqile phambi kwenu ngosamukelo wakaKhumalo ngokuzenza ngizenze khona la emaqadeni inkosi engaphansi kwayo ubaba uNgcobo bantwana bakaNkulunkulu kwathi ngeviki lesibili lomhlangano kaJulayi kwahanjiswa impahla ebuhleni bokuphakama kuyonxusa uNkulunkulu ukuthi avikelele umuzi wakhe oyikhala emphefumulo ezitheni zawo nami ke ngangikhona mhla kuhanjwa kwahanjwa kwaebuhleni bamaNazaretha kwabikwa uNkulunkulu ukuthi silethe impahla ezonxusa wena Nyazi lweZulu ukuba uvukele umuzi wakho omubi lo wafuna ukuvukela ukuyikhala emphefumulo sase sisithola ke isibusiso kwathiwa inkosi isibusise ngabuya ke ngijabule alolo suku ngalala ebusuku ngabona njengoba hlele ethempelini ubaba umshumayeli uMajiya nobaba umshumayeli Simamanje njengoba behleli nje phambi kwami nabo bonke abangcwele uhlelwi kunentaba enkulu ngendlela ekuhleli ngayo kulinda isibusiso kube sekuhlalwa ke kwazinzwa ke sasesiqhamuka ke isibusiso sasho njengoba ngizosho nje sathi bonke abanikelele ukuthi umuzi wasekhala emphefumulo uvikeleke inkosi babusise amen kuthe kusanjalo kwavela ukuthi namakhosi asakhothama eNdlunkulu okushaka nosenza ngakhona nakho lokhu bayakujabulela bayakuthakasela amen ngase ngithi mina kule nkosana engangihlele eduze kwayo ahlabelela umdedela ngene ngithe ngisasho kanjalo basukuma abashumayeli bobabili
bahlabele isihlabelelo sokugida bagida abashumayeli bagida emva kokuthi kufele sisibusiso kodwa ubese fika omubi khona lapho begida abashumayeli ngoba kwase kuphithizela ngenxa yenjabulo kwaba khona oyedwa obhinyilikayo uthe kuyobheka ukuthi hawu kwathi kukuhle kangaka kwase kuvela umshophi ikuphi inkinga unyazi lwezulu lwaselenza imfihlalo yakhe yasezulwini lwamphilisa lona obebhinyilekile amen ngalokho unyazi lwezulu bese liveza ukuthi noma umubi esezama ukuvukela umuzi wakhe uyohleze uvikela sahamba lesi sibonakeliso sangifikisa lapha ekhaya emphefumulo lapho kusetshenzwa khona ngiyabona kujatshulwe kwase kuqhamuka obaba ngicela ukuthi babe bathathu labo baba nabo bajabule nomama oyedwa bathi inkosana uyabona maningi amantungu kumele ngabe baala kodwa sikhethe wena ukuthi uzowamela ngase ngiphaphama okunye ngicela ukubika onyazini lwezulu ukuthi kulo muzi nginikelela ingane zakithi ezaphuphuma emandulo ngelila ngathi ngilele ngabona ingane ime phambi komnyango ekhaya ekhishini ngayibuza ngathi ubani igama yangangitshela ngathi uhlalaphi ngibuza ukuthi ihlalaphi indawo ehlala kuyona izongitshela ukuthi ihlala kubantu abasekhaya ibabale ngamagama ethi ngihlala kusibanibani ngihlala kusibanibani ngixakeke ngoba ngiyingane angikwazi ukuthi umuntu methi uhlala kusibanibani suke esho ukuthini ngihambe nayo lengane ngiyiphathe egcekeni ibona uma wami ongizalayo bese iyamkhomba ithi awunanguma ngixakeke ibona ubaba wayo ithi awunangubaba ngixakeke ngivuke ekuseni ngangiza la esabatheni ngimtshela umama ukuthi ngibe nephupho elikanje kanti vele uma unayo ingane yachitheka bese kuvela ukuthi iyona lengane eshuthi uma ubekazama ukuyenzela wakwayenzela iladi kodwa kuhambanga kahle kuze kwavela ngoba nakho sengila ekhaya emphefumulo amen bese ngizohlambuluko kokugcina ngizocela isibindi kushemba unyazi lwezulu ngizokusho manje ngoba abaningi abafisa ukuguqa bekusho kodwa ngenxa yokuthi bayasaba akwenzeki ngenyanga yenhlangano ngaguqa la eParadise ngihlambulekela okhokho bami ababehamba bembatha bodwa bewubulili ofanayo ngabahlamlukela ngithema ngiphuma la eParadise kwaqhamuka ubaba wathi lo baba Nkosana ngiyakuzwa uyahlamluka uyaqethuka kodwa khona la kusele khona ngithi ubaba ukhuluma ngani uthi ngiyakuzwa lapha ngaphakathi eParadise uthi okhokho bakho bavuka kuwena ebusukulele bekwenza isimkhuba uvuka usuyimoshele uthi kodwa kusele kuwe usubahlamlekelile wena uthini ke ngawe ngathi baba wasethi lezi zinto othi zazenziwa okhokho bakho kuwena emaphushweni wena kaze nikwakufica yasifika into ngathi ngisezulwini la angikwazi ukuvele ngikhuluma inkohliso phambi kwaShem ngase ngilivuma icala ngathi baba ngake ngakwenza yasethi lo baba awu inkinga le ndoda sacela unginike inamba yakho soke sibuye sikhulume eceleni sithema sikhuluma nalo baba eceleni wasengitshela ukuthi
ungahlamluka ekhala emphefumulo uthi ngithi ngobani baba uthi mawuhlambuluka ekhala emphefumulo uzoxoshwa useyangitshela uyangilandisela isikhona inkosana eyake yazama ukuhlambuluka ngelinye ilanga yaxoshwa naye sengizocela ngiyazi lwezulu ukuthi hayi ngoba ngimceba lo baba ngicela uShembe amkhumbule naye ngoba ubese kuveza ukuthi yena unenkinga efana nale yami njengoba esho nje engikubongayo nyazini lwezulu lusangivikele njengamanje ngoba into ehlala ivuke ukubona ikhala emphefumulo kwangisiza ngizobonga kuShembe usakwenza impela cha baba Nkosi kubusisa amen ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi bezulu bakhonza abahle basezulwini bantwana bakamenzi wezulu nomhlaba bantwana bengabadi yalelizwe lase-Afrika sinda kwehlela ngomunye unyaka sikhungathwa ile ndaba lapha ekhaya nomshumayeli sesiyasuka siya enkosini eNazaretha emzini wenkosi ezulwini likaShembe elisezweni laseNazaretha eningizimu sifika siyalibika lolu daba ngoba sasikhungathekile sibona ukuthi singasibone ezweni laseNazaretha ukuthi abantu bafike bashiya umuzi kaNkulunkulu baqhube inkomo nezimbuzi baphathe umaya ngaphazamisa abantu kumele phansi bathi bangadideki abantu baphathe izinto eziphatha amakiwa kuNkulunkulu emizini kaNkulunkulu beyiphathe lapha ekhaya bese bephatha nenkulumo eyijulile njengalezi kade eyikhulunywa bayithule kithi sibafanyana abancane kangako wasesinda lokho bese bethi abantu egcineni bathe obaba nobamkhulu nisithulele kona ngoba khona eminye imindeni ecindezelwe yithuna engakwazi ukuvuka iyotshela izingane zabo ezinganene okwethuna bona babe nenhlanhla ngoba ukuvuka komuntu wakini ezokhuluma nawe suke kuthanda umvelinqange uShembe unyazi lwezulu mayibonga Nkosi amen sakuthatha ke lokukhuluma ngoba kwakusesinda masithi siyakhuluma sibuka ukuthi abantu babuka sengathi siyagula emakhanda isikakhulu kwakuvamise ukuthi ugoqo ludle mina ngisho umshumayela besethi ngoba sesizwile umshumayela kuthule mangiwethula ngangibona ukuthi kuphazamisa ibandla ngoba sasazi ukuthi ethempelini leli lifanele lakini lalinjalo ngaleso sikhathi usukuma ukukhuluma umuntu ofanele ukukhuluma abantu abakhulumayo abasuke babelwe abagcotshwa noma inkonzo leyo zabantu abapheleleyo saxake ukuthi sizokuthula kanjani ukukhuluma ngoba siyabona ukuthi yasesinda makukhulunywa yithina ngoba kubuye kufake ngathi ukuthi kwamanga noma into ekhandwayo noma sididisa abantu ukuthi babuke lo muzi sengathi wona wodwa obalekile emathempelini kaNkulunkulu sase siyijuba saya uNkulunkulu unyazi lwethu futhi wenza umhlolo uShembe ngathi wayibona sambe siyabukula indlela yonke ngoba sathi sifika nje kwakuthiwa kuyavala saze bezivimba bashumela wathi wasekuvaliwe wakhipha isibusiso sathi siphenduka nje yayisiqhamuka inkosazana yathi inkosazana shumela manje uthi baba ngicela lapha eNazaretha kuyabonakala emzini kaBaba ungazi noma usushitshiwe ubuka la kuqhamuka khona abantu babangena esangweni umzi kaBaba ufayise khona ukuthi wasibona uNkulunkulu sindele sasesondela Nkosi yamakhosi sidinda isililo yini nikhalelani bafana
usilapha emzini wakho ofike wathi ikhala emphefumulo ususijikele thina besazi ukuthi umuntu umuzwa sesikhumbuzweni ithempeli lasesikhumbuzweni ufika abantu beqhamuka amazwe ngamazwe abayimbathile ingubo emhlophe nabangayimbathile ingubo emhlophe iyahleka inkosi ithi qhubeka sithi inkosi yamakhosi labantu manje baqhuba imbuzi abanye baphethe ukumaya lokho kuthiwa imbono usethi ushembe nithini nina kulabo bantu saqamba amanga uNkulunkulu sakhuluma kahle sathi hayi baba sesibatshele sithi lokho akufuna akuphathwa la kuyiswa la khona uNkulunkulu emzini kaNkulunkulu wathi hayi nina abantu niyabahafa niyabathethisa nikhuluma into engeke la lomuzani wazi lelo futhi imzeni wazi thina boshembe zaswakhe ngoba swazi amen dedelana abantu bazikhulumele bangamasabatha ngoba nenijaha ukushumayela nafika kushunyayelwe eNazaretha noyihlo benu bayishumayela kodwa lokhu ushintsho yabo lesingile lapho isikhala lomntwana ngiyadabuka ngoba uyakhula manje umntwana utshengisa ukuqava noma nokuhlakani ukhalela izingane zakwabo kodwa into ayifici ikhulunywa kukhona ababephethe intsha emandulo bekhuluma le bekhuluma nje kuhle nje bekhuluma kanje ukhuluma izinto eziyimangalisi kodwa kushintsheki angazi ukuthi yini ngashintsheki mhlambe ngenzeka phakathi kwethu kube khona onolwazi ukuthi kungani ngiyacela ke abantwana bahle basezulwini uNkulunkulu afihle ubungane bami asusuka ukuqonda nokukhuluma nokuguqa kubonga kaShemba bese ngipha libe linye lokunanela kule nkulumo kade khulungela abantwana ngaphambi kokuthi siphethe umsebenzi kaNkulunkulu mayibonga inkosi amen ngizocela amandla ngevesi libe linye ehlabeleni sekhulu namashumi ayisishiyagalombili 180 wozani lonke zizwe selibasiwe bantwana abahle basezulwini nondaba ezitha abakhona phakathi komuzi nondlenkulu nezizukulwane ngezizukulwane zeyintandane zemphefumulo yalelizwe amakhosi nondlenkulu kusukela emandulo abakhona ababuthisene kulomuzi kaNkulunkulu asimema ukuthi awuze nali iziko selibasiwe asize sizolotha amaziko abevese khona kulelizwe likaMthaniya kodwa lamaziko besithi masiwotha asidalela imbani ngoba uba kuthiwa zange sibe nayo imbani lana emlenzeni ngabokhokho bethu badlulile ethuneni kodwa bavinjwe yilamabala ngoba bebotha amaziko angafanele aseyihogweni bashiya imizi yabo bawela imfula nemhosha baye kumazwe aseduze nathi bayokotha amaziko azobuya acekele phansi umndeni babuye sebebuya nemidliwa nezilwane bayibethele emzini obaba nobamkhulu imizi bese iyatsheka
ubhubha abantu ucebena yedwa ubaba ozalweni bonke abantu bonde kanti ubaba uhamba wayokothi iziko koZimbabwe koKongo wawulanda izinto angazazi wazoyitshala emzini oyise noyise emkhubaba waze wayibethela phansi wayiqiba ngenhlabathi zivuke ibhubhisa umuzi namhlanje ubhathi wethuneni akasakwazi usefisa ukuthi nabathi bamletha uNkulunkulu sengathi bangaxabana njengoba ekhuluma lo dadewethu izinto ezibhlungu esiphethe mhlambe wena senzeki kuwena ngoba awubhanga inhlanhla ukuthi ufana nodadewethu unenhlanhla lo dadewethu ngoba uyabona ukuthi imuphi lo mkhonto lokudlokodliso lakhe uzogcina sekwazi ukuvika ngoShem mayibonga Nkosi amen mina nawe ke ukuyisimukuthi ungakhulumi lutho ngizokubona ngawo uzokubona ngezenzo umzwile umntwana ade ekhuluma ubalise kakhulu wabalisa sengathi uthi inkonzi nikezwe nabasho kanti utholele lo thuba naye hayi ukuthi bengemvala ukuthi kuba umntwana into akayikhuluma yinhle kodwa uyawazi umsebenzi walapha ekhaya ukuthi unzima kangakanani ngoba khona abantu abashiswa iqanda manje kwamanje imndeni lokuthi awusukuma ngani wakho awusukuma ngani uyohlambukela nini ngoba amacala nezono nobunuku namanyala siwenza emhlabeni alithethe icala ngaphesheya kwethu ithatha icala lithethwa nganene kwethuna ngoba balidale nganene kwethuna ngale kwethuna abukho ububi mayibonga Nkosi amen abukho ububi ngale kwethuna ngoba ngale kwethuna munye umnikazi okulawula unyazi ngalana wayedale yena kulawula yena kodwa sibaningi siyamphikisa okhokho bethu bamphikisa endulo namanje sisamphikisa bukuza guquka zenza abantu azenze umuntu afane nathi asifundise izinto ayinikeze okhokho bethu zenziwa kanjani solo lokho kade etshakudise kwenkonyana incintile kunina efundisa thina ukuthi umthetho wesiko lokungcwele wawukuthi kodwa amadoda sendulo agcine sewuphunyukile ukuba kwenziwa lento nje isicawu sengane sesikhuhliwe sacushwa senziwe ukuthi ingane eyothi iqeda leyo nto eyenzela yona ibibulahla ngoba kwakuyizisekelo zokukhula kwentombi kwenziwa umemulo nomhlonyana kwakuyizisekelo kwakuyinkolo yabantu amen kusekelwa mayenzela umhlonyana kuvusa izalukwazi ezayihlambuluka ukuthi azigade umntwana angawele emahlazweni umntwana ngcolisa umuzi alinde azavutha umntwana uyisa bese membula njengoba kuthiwa umemula bese membula uNkulunkulu bembula inkosazana yakhe uthi mntanami usungabakhomba abafokazana laba bebekujaha bethi bafuna ukuvusa imizi oyisemkhulu ngawe wayesemembula ngoba ebona usevuthile umntwana 21 ukuvuthwa komntwana ubesemembula uNkulunkulu ngoba babethefula abantu basendulo kwasekuthiwa umembulo ufundisa thina uNkulunkulu ngoba mayithi uyakhuluma nemile siyamphikisa athi uShembe ukhuluma ngomemulo kuthiwa hayi lengane ayigule ayigulisa ukuthi ufuna umemulo lengane ifundisa ukuthi iyothwasa usuke lengane encane ingakabudli ubusha bendala ababenezo uNkulunkulu ukuthi umntwana akakhule ezweni atshakude adle imvelo yobusha bakhe kodwa umntwana ahamba uhlaliswa ikhondweni uthi unomngomo nomnyango nayo yonke agcine egcineni umntwana esengumthakathi imikhuba yenzeka kulelizwe lesibuthanele kuleli ziko esikulo namhlanje ekhaya nemphefumulo mayibonga Nkosi amen isithi ke inkosi unyazi bezulu bashumayeli dedelana abantu bayikhulumele ngoba ofika uyaxakeka uyathuka ukuthi hawu thempeli lini leli ekhuluma ngisho intombi enthethelele okhuluma ngisho umuntu owayembathile ngomhlophe omunye ubengahlukanisi kwayizolo nje mhlawumbe ubengahlukanisile thempeli leli ekhuluma amahlazo ingane engaka ikhuluma ukuthi nayo beyihlushwa umzimba wayo thempeli leli okhuluma izinto ezamachilo usukuma ingane engazi ukuthi ifundisa abantu abadala ibubule njengoba ekhaya thempelini le emhlabeni ukuthi uShembe zonke izikhungo ezakhiwe zinemisebenzi eziyimelele mayibonga Nkosi amen iground leli ngane limele ukuthi kudlalwe ibhola itennis court kumele ukuthi idlale itennis esibhedlela kumele ukuthi ungene igulu ukhuluma ngegulu nje ayikho into ekhuluma ngakho kunya kokuncokola akwenziwa lutho nalapha ke ekhaya ithempeli langakini limele umsebenzi eliwunikona
naleli thempeli uNkulunkulu wacindezela igama lithi esikhumbuzweni wabeka ukuthi isekhala emphefumulo mawuthi sesikhumbuzweni uyadideka umuntu oqala hayi kusho ukuthi ngididekile akukhona la ngithunywe khona cha ukuthi sesikhumbuzweni igama lethempeli uNkulunkulu washo la ngo-2017 wathi leli thempeli ekhomba waze wachaza wathi leli namatshe amhlophe isesikhumbuzweni wayesethi lelizwe leli sengiyaliguqula manje ukuthi kuthiwe kasililo kasipheli okwaprofethi umqali wendlela wathi ngithi ke namhlanje isekuthuleni wayisethule yandlu igama layo ikhala emphefumulo mayibonga Nkosi amen sadideka ke thina esesifubeni salomuzi ukuthi sizoyibona ngani imphefumulo ngoba phela ngumoya uShembo wayesebuka inhliziyo wathi ngizonifundisa ngoba nazi ukuthi nabantu bomhlaba uthi masifika ke eNazaretha abantu abami batheteleni bakhulume nibanikeze babeke mase niqedile nibeke ke niqoqe la kuchitheke khona niqoqe bese nivala inkonzo nicela uShemba busisa inkonzo Nkosi yamakhosi ukumaya uthi lokho kumaya abakulethayo nibo batshela mase kuqedwe inkonzo yasemini bakufaka ethempelini ngoba abanikazi bayo imndeni yabo bathumile isuke ingaphakathi eparadise ngesabatha isuke thina boShembe seyilungisa amen njengoba ungenile nje abakini bakhona eparadise amen njengoba uhlezi ungibona ngiphuma nje phakathi nenkonzo ngiyalapha kulabo bafowethu abahleli ngaphandle ngisuke ngiyobheka isiqiniso ngizothola isiqiniseko ukuthi bahleli ngoba kufanele yini angahlali umntwana womuntu nezinkumbi zabantu bakuba bangangenwele zekhanda la bangangeni ngaphakathi ukuzogezwa ngoba uthi uNkulunkulu kwenye inkosazana la ngaphakathi eparadise thina sihleli sithamela inkonzo uShembe uyabageza mayibonga Nkosi amen ubageza ngolimi uShembe uphilisa ngolimi hayi ngokunye ngoxamu nofezela namabululu nemfene nayo yonke into nofezela cha uphilisa ngolimi uthi kwakufanele nihambe kanjeni naphambi kwendleleni nalandela omubi nahamba kanjeni uma ke nivuma uNkulunkulu uzonithethela abese nithula lezi ithixo esho kubazali bethu mayibonga Nkosi amen lengane kade ikhuluma singayibuki kahle siyayibonga ukuthi ukuhlakanipha uNkulunkulu wangalalela umdukizi othi ungayikhulumi lento mntanami la isemqonyeni kaShembe la kulahla khona izibi zemphefumulo ngoba imphefumulo ayikwazi ukukhipha izibi yona njengoba isingale kwethuna ithi yaqhwanda iyagqiba ngoba inhlabathi kaShembe ithi uyangcolisa umfula njengoba sesithi umuntu mayesethi useyakhuluma manje ithixo zasemhlabeni athi mina ngolahla ikhwama bakhona bazosho ukuthi hayi umkhulu wayilahla emfuleni ngale kwethuna umuntu nenhlanhla uNkulunkulu yongibhulele ukuthi umkhulu wakho igaqile manje lezo ikhwama ziyamsinda ungathi uthole ujantshi beyitimela ngoba ngale kwethuna emhlabeni umuntu wenza noma yena ayithandayo ngale kufeni uyavuka umfulu uma phambi kwakho ukuthi uzodlula kanjani usingcolisile thina singamanzi ngesizulu amanzi kuthiwa yini amacubane elinye igama kuthiwa yini shonini niyakwazi kuningi ukukhuluma bathi abanye nomoya la kugezwa khona ingilosi leyo kaShembe ayibekile emhlabeni amanzi azokhuqula insila inkinga amanzi awakwazi ukugeza umphefumulo umphefumulo kaShembe engazange lawulo uShembe ukuthi ugezeni lo mphefumulo amen kodwa amanzi angayigeza insila yakho uyibona ukhuxula uphumisa umtho nje basuke siphuma samabhungu siye emfuleni lapha siyogeza senze yonke into uphume usingqakala esicwebezela ingafani nale yami namansense kodwa umphefumulo wakini osegazini lakho awukwazi ukuyigezela nkonde ukuthi noma ungaye empophomeni uyilinde ithanqaze phezulu ikushaye uze usho ukuthi ngishawe leli likhulu ithonsi kodwa umphefumulo wakini uyagezela uShembe ogeza umphefumulo mayibonga Nkosi amen ngeke uzugezwe umfula lo ingakho uShembe mayithe abefundisi inkosi babusiza ngithi abobhabhathisa emanzini bese uyabhabhathiseka kodwa uma kuyisukela umuntu nje ukubhabhathisa emanzini akufaka olwandle akufaka yonke ngeke ngoba umphefumulo kaShembe uShembe kwazi ukugeza amen la nqonde khona silo nezinyanga nezangoma ngoba ke kusho nje kuthiwa ekhala emphefumulo kusho nabo abambathi ngomhlophe babulala umsebenzi wethu cha sibulala umsebenzi wethu uShembe uthe isekhala emphefumulo la kukhulunywa ngomphefumulo ukuthi umphefumulo ngeke wenze lutho ngaphandle kaShembe amen lo mntwana nje obekhuluma
omunye umuntu ubuka kuyichilo lela likhulumile mina ngithi mina ube nenhlanhla utahlambuluka ngoba ngeke sakwenza umuntu uma esevuma usuke sedinga umuntu ozomsiza ukuthi lento bengiyigqumile ngaphakathi kimi sengiyayivuma ngibeka kuwe emthetheleni ngiyayithula ngibeka kuwe awuhlabelele mfana uhlabelele ivesi ubele onezwe lihle emthetheleni ubele nje ivesi nompopho neza umpopho hlabelele benza ukuthi ushembele izinto ezibhale phansi wayengazincokoli ivesi nje libele emthetheleni kuqaphela mfana ngiyagugula ekhaya hlabelele kahle maqhamazeli ulalisiseke wena mAfrika esumkhethi hlabelela ngendlela ozohlabelela ngayo emthethele elewezono awezona usengiya yazivuna kuwe awuyihlabelele mfana khona bezokwazi ukungena abazali yabona nje manje omunye efuna ukuphakamisa unyawo nomama usefuna ukuphakamisa unyawo awuhlabelele lobu usuhlabela ngifuna uzwakale inhlavu ukuthi zithini kubantu wayethini ushembe ukugida kusuke sekujatshulela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu udinyiswa ngeyigubhu nangemtshingo nangeyigubhu kodwa inhloso ushembe uyathanda usifundisa sithi siyathandaza simthandaza nangamalungu omzimba khona ongakwazi ukuhlabelela ngizevuma ngizwe kakuwe mthetheleli wezono ngikhumbule ebukhosini emkhosini bakho lezwakala ilizwi emthini wokudelwa namhla wenasoni nguba nawe paradisi siyabonga nhla isuthu kaBhombele yokuqala nalesibili inkosi sibusise uNkulunkulu wayenganteli kodwa kwakuyisililo lesi sesikhala umuntu eboshiwe ethuneni kodwa sagcina manje sesiwumthandazo lo soyihubo namhlanje into mayikhulunywa umuntu oyedwa ingxoxo mase ikhulunywa abantu abaningi kuthiwa senenzani manje seniyahlabelela ingakho ke kuphenduka kube zihlabelelo zonke lezi kodwa kusuke kuyisililo esikhala ethuneni esinye esikhulunywa uNkulunkulu esibikezela ngabantu abangadlulile ethuneni lo mntwana ke kubuka kuyichilo nomunye ohlambuluka kubuke kuyichilo kanti leli thempeli leli kanti lizohlakaza umsebenzi kaNkulunkulu lizoveza amahlazo yini vele ngicela ukulibeka leli gama ngiyazi lelimbanyana vele lo muzi uNkulunkulu wayewenze ukuzogeza amanyana ngoba iningi lethu elifana nami nawe siphuma ehlazweni sizalwa izoni ezazalwa izoni zadabuka ezonini zalahla umthetho kaNkulunkulu ngisho namakhosi imbali aphuma ekoneni uNkulunkulu wayengabekela amakhosi ukuthi awavuma ukonakala ezweni luyise nesomkhulu kodwa wayethi abalusi izimvu zakho shembe abantu kodwa amakhosi aphanjwa omajiya omashiphihlipho omajiya beza nemkhuba yabo eyithixo zabo zikaLucifer bese bethi bangabaluleki benkosi bethi indaba ezitha kudingeka ukuthi inkosi yamakhosi
Inkosi esikhonza ngaphansi kwawo sithi namhlanje izwe elikhulu eliqhamuka emanzini ledlozi elikhulu lithi bulala zonke ingane eseyinkalweni zomolokazana balelizwe lapho sithola amahlule nembungo ukuze siqinise isihlalo sakho ngoba uSithenjwa uyahlasela nempi yakhe kwakuyinkolo yabo ukuhlaselana bazokubhuka bakuqede bese kubulawa ingwane ezweni lezi ingane ezibulawayo izalukwazi nabanomzana kwaze kwachithwa igazi kwathiwa umuhle umakoti namhlanje ngoba izalukwazi seyigijimile zawotshela usokhaya uthi baba umakoti useqwinyanga ujatshula kukikize kuhlatshwe inkomo wangahlatshwa imbuzi abantu babephiwe isibusiso uNkulunkulu endulo benenkomo benembuzi uwisa inkomo nembuzi ofakaza amadoda akhona namhlanje uhlatshwe inkomo ujatshulela lengane esesokhaleni bese kwenziwa imicimbi yokumphahla umntwana ukuthi angakhubazeki bese kuphuma izwi landaba ezitha lithi bonke omakoti abalando bazizwe konkosi bese ulanda ingcweti ezikwazi ukushaya umuntu ukwazi ukushaya umuntu ngocelemba aqebhuka isiso ngoba nangu nje kufuneka amalene kuthiwa kuphume ingcweti ezayishaya kakhulu umkhonto okuqaqa abantu baqedula iziso omolokazana kukhishwane nje ihlwile nombungu izwi liqhamuke kumkhunkulu uMajiya owumluleki kandaba ezitha amakhosi athola izono ezinjalo zokumukela lelo lizwi bengenako bazokwenza bathini ngoba bazi ukuthi batshelwa umuntu ovumbuka namhlanje egumbini lakhe noma emgedeni wakhe avuke segqabile esezokhuluma nenkosi inkosi siqhaqhazela athi ngivukene nedlozi elikhulu lakini amakhosi akini athi enza njalo indaba ezitha akhipha izwi kumoshakalizwe uthi ke uShembele lezo ingane abantu ababekhisha umveli nqa ngendulo ukuthi bazozalwa kithi nakini kodwa bazalwa labo bantu abasemandulo labantu abasemandulo befaka abhlungu kanjena ubunaphanapha sithi thina mabevuka nomoya wabo bazosenza ezweni sihlale kahle yini bazokwenza ukuthi ezweni izwe libencwaba yina ukuze ukubhoka ubnuku ngizama njalo ukulekelela inkulumo athi ukhuluma lo mntwana ukuthi ukhuluma kahle lo mntwana uthi kodwa kukhuzeka ngani kuzokhuzeka kanjani mawuthi bazali sisabazali ngempela yini ngoba hleze mhlambe sithi singabazali nje okhokhokazi bethu nokhokho abasanga baba bazali ababazali umzali abantu abaganene basebezala ingane mhlambe kwaphangwana mhlambe ukhokhokazi ozala ukhokho wami wadlwengulwa wathi mayisedlongule kwathiwa hayi salusa umthatha kwangagezwa lelo nyala elemehlelayo noma waphangwa ngejozi wathunyelwa insizwa ngoba uyisigagayo ukhokho ozala ukhokho wami wathatha ngenkani ugogo wabekwa emsaka wabeka lapha emva kwesicapha waquqa isisu kwazalwa ingane ziphuma amahlazweni lezo ingane zizokhiqiza imbewu enjani eyakithi kaMajiya yakithi kaMthetho yakuphi ihlangane esikoleni sizozwa yini endlebeni uShembe akenzanga ubula nje ekhande lokhu uvumelene neziqu zakhe zasezulwini iziqu zonyazi lwezulu umqalo wendlela ilanga lokukhanya inyanga yezulu uthingo lenkosazana mayibonga inkosi amen bavumelana sekuyisikhathi manje ngoba izwe liyakhula kakhulu mzulu umntwana utheni ukhuluma ngamahlazo andayo esikoleni ububi kunenhlanzeko iyona majority ububi ithi inkosi la ngikhuluma nezingwevu zakithi phezulu kwentaba emnqumo inhlangazo endala iKhenani endala uthi uShembele kuze isikhathi lapho kuzozalwa khona izingane ezihlanekeze isizukulwane esihlanekeze esothi intembi siyituse sishayela ihlombe sithi yinhle kuze kufuna abazali bahalalise ngokubhekela ngakini ukuthi ingane mayidakwe ivela ngamakhumbi lapha zihayiza abahayizini omama ecekeni benanele bethelele zidakwe ezamantombazane iyavuka ngisasa yazi ukubelele kuphi uthi uShembele siyozala izizukulwane esiyothi intembi siyihalalisele nala eNazaretha uhalalisela into ebhedayo neubunuku neyichilo okunye uShembele ugcina ebona ukuthi siyayithanda lento bese ngathi uShembele nawe uyayitusa wenzela inhliziyo zethu zingabaleki maziphamwa sithi baba uyasithanda okunye usukazi ngathi akukhona lo kodwa uzonithini ngoba anisalawuleki nabantu kufanele ngabayanilawula abayisandla sabo
iningi lethu senza lokho siyajabula abese lishembe sohlangana ngale kwethu angithethi kodwa siphana amandla abantwana bahle basezulwini silekelela umveli nqange ngoba omubi makwanda ububi uzogcina ukubezela umhlaba sibe baningi sihambe nonyazi kodwa kuthola ukuthi siphihlika amahlazo njengoba ekukhulunywa nje umfaka nduku wangijwaphunela okunye nje engizwe kunyakaza inwele okukhulunywa udokotela lapha embuthaneni weyinsiza ngiyamfisa ngathi lo dokotela angaka anikezwe eparadise inkonzo ayikhulume le ndaba ukuzizwe sihlambuluke isizwe ahlanjululwa ngokuthi usise kumajiya ahlanganise oqubula nombambamba agcoba bese kuthiwa kuyahlanjululwa cha izwe lihlanjululwa ngolimi ukuthi abantu ababuyele emthethweni amen bese bephu indlebe yethu iyasindwa ngoba indlebe yethu igcwele la endlebeni yethu ugcwele izizukulwane bahlala nomuphi abanye bahlala emakhaleni bahlala emahlweni bahlala endlebeni ngeke uzwe lutho lezi ngane ezahushulwayo ngoba kujuntshile kuthiwa azibulawe nomolokozana abaqejulwa bafa abuza amabutho sibenze njani ndaba ezitha sebedlile zamabutho aseyizinhlanya asekamqebhula umuntu kabuhlungu wesimame ashawa dimbiliza nakazelela uhushula amathumbu uthatha umbungu uthe umajiya umkhunkulu omkhulu ndaba ezitha bakhuluma njalo phela ndaba ezitha ikhuluma idlozi elikhulu lamanzi ufuneka umbungu ngilingisa bona phela undaba ezethu seyaqaqazela esihlalweni uthi nalesihlalo sakho siyavevezela uyesu uzokuhlasela umthetho useyaqaqazela undaba ngikhuluma ngemikhuba eyenzeke emandulo eyehlela isizwe esibhisholo uma singakhulumi ngayo sikhuluma ngoswidi manje uzosiza ngani uswidi noswidi uqobo wakhona udala inyongo ngani igule engigcini iphanga lakho kuzosiza ngani labo makoti abangazange baze bakujabulele ukuba ngomalokazana emendweni lapho begane khona baqephula izizwe bajikijele lapho ndaba ezitha sibabekephi hayi baphose lapha eweni badliwe inyoni zezulu amanqe zicokolishise inyoni lezi nemlomo engathi udlala zicokolishise indle konke namathumbu nawonke esele abukuzele esiswini senqe umakoti iminyaka neminyaka yamakhulu ey'nkulungwane uhlele esiswini senqe usuke umakoti umuzi usumuhle wakamajiya usumuhle sekungena umlobokazi uma engena lo mlobokazi athi uyangena avuke sekuyisalukazi phela umlobokazi kuqala sesiyisalukazi manje avuke athi abanjani abazohlala bakhululeke thina saqedula izizwe sabulawela iy'ngane zethu sifuna ukumphendula amakoti abe unondindwa abe umthakathi ingane iyihle isuka kamthethwa emthethweni yenzela amasiko kodwa ifike la ibe unondini ibe umthakathi ibe yonke into izoyifundisa nini ingane mfana le ntathu ikhulu uzoyifundisani ingane yayo njengoba kade ukhala ukuthi bazali sifunde uzoyifundisani ngicela ukuthi akuhlatshelele lo mthandazo ukuthi imthetheleni ngase ngikhuluma ngalo mfana ukuthi umfana asengamsoli nalo baba siyamcelela ukuthi akaye kuba yivaka uma uzohlambuluka kulezi sicawu usuke usubaveza nabo bafuna umuntu ozobaveza umuntu wesisikhathi onayo uyesaba gcina simcela uhambe ukwethula sengisapha akasayithandi lento naye akasayithandi ukuthi iyaqhubeka ukuyenza kodwa ngeke iyekeke engazange ayiveze ngoba yaziwa akayiveze eqala bese kuqhamuka umuntu ozomsiza kuyo ingani umuntu nomuntu onile mayese ekhuluma iqiniso eveze bamcebisa abantu ukuthi hayi hamba ngale ndlela uyona bonzi uma uyigquma leyo nto iyovuka iphenduke ibe yiququ inuke igcwala umhlaba into oyenza ngemfihlo iba yihlazo mase iveze imbuzini ushembe wayisakha-ke ikhala emphefumulweni abantu abamuzani bahlambulukele lo mfana beza ngazoyihlambulukeleni bezohlambukela abantu abageleza egazini lakhe bahambe ngomthambo baze bawufika ey'thweni zomzimba wakhe abesedideka ukuthi umfana okufanele aganwe noma okufanele aganwe mina ngiyambongela omunye umuntu uyamthuka nalowo baba lo oyemkhohlisa mhlawumbe egcineni wezothi akaye kumajiya umajiya kulapha uzokulapha kuthini umajiya ukhona umuntu okwazi ukulapha umphefumulo wawonile emhlabeni awulapho ulaphela cha kodwa ungakwazi ukuvimba umphefumulo ngamakhuba nangeyilwane
lento ayihlukile nomuntu athene woza athi majiya woza ngizonivalela lento ekuhluphayo athi ngizokulungisela idlozi akho dlozi azolilungisa uzolibopha lithumba lifake emakopini njengoba kwakhulunywa lapha ekhaya khona owafika wasukuma wathi ubaba wakho uthi mntanami ngisizwe unyazi lwezulu laselithi angiphuthume ekhala emphefumulo ngithumela wena yakhuluma la indoda endala angazi inkosi abakhuluma bahamba bangasabuyi baqhubeka nkosi yami abazwela ushaya ngoba abanye bavuka sebekhathele kanti mase uthunye ungabisayeka bambelela uzofike uyifince indima onikezwe yona mayibonke inkosi wakhuluma la uthi mntanami balande bonke abafowenu ngizokhuluma mase befikile ngizokhuluma kulomntwana owayeyiphahla bangena abafoko bonke abaqoqo banemizi nabo wayesekhuluma le ndoda angazi noma indoda isekhona yini nkosi yami ayikhumbula ushaya bazowathethela umacala iyakhuluma le ndoda mase befikile ithi sibanibani yamkhomba emadoda sibanibani ungibulalelani sibanibani awatshela ngani abafowenu ukuthi ngifake ikopini la ebhodleleni iminyaka eyishumi engibophile ungikhipha nje ngobethi angicekele phansi imizi umthwebuli lumenze yonke imikhuba uyise wathi hamba-ke nawo batshengise la ngikhona bahamba baye emzini wakho wafika wavula amabhodlela waphuma amaphepha abhale iy'nhlamba abhale yonke into iy'fungo phela mazenziwa lapha komajiya awazi osuka sahamba into ongayazi omacindezelo omalalambombhi unganyakazi lutho asazi phela imikhuba eyenziwa lapho ungalungelwa muntu akube yimpumputhe noma bethi bayofuna kungenzeki lutho amahlaza ayenzekalayo wathi mntanami ngiphuthumele ekhala emphefumulo sekusele kancane umakoti wakhe nje bephumile okuyena wamfundisa le mkhuba uye enyangeni enkulu usezobuya uthi ithe inyanga thatha ibhodlela ujijele olwandle lidliwe inyoka khona bangaphindi bangithole uthi bese kokugcina uma ungayanga ekhala emphefumulo mntana ngimphendele ngithole ushembe uyongikhulula unyazi lwezulu mayibonge inkosi athulule umuntu othunjiwe wafakwe ebhodleleni umajiya uyakwazi ngithule into azoyenza umajiya mojo nje uzothi ngizokwenzela abantu bakini akho ukuthi azoyenza uzolithumba nje lethonga lakhe abese ebekele umantindane bakhe abekele imkhombi yakhe ezovuka ifane noyihlo bakungamahleli lapha bathumbu uyabazi uzokafosa umantindane athi awufane nekhehla lakhe vuka uvuka uphatha ikhanda uthe ngimphuphile ukhokha impela uthi asihlabe nenkulu enonini ihlatshelana hayi idili ayikazi inkomo kulelizwe kamthani inkolo yalelizwe uma nekuhlatshe kungekho sizathu uNkulunkulu uyasihlabisa lapho njalo ngebade umhlangano benzani uNkulunkulu bondla abazali bethu kwaze kwathiwa impela akumane kuhlatshwe nje ngingaziyo abanye baze bahlobiseke isikakhulu amakholwa akaqala ngamakholwa abantu abakholwa izinto ezahlukane oyani fan republic amakholwa phela igama ethi amakholwa ungazi usha uvala uthi igama mhlawumbe enzima kanjani hayi babekholwa izinto ezahlukane oyani fan republic abantu bakulelizwe babevisi bekhonza umthetho bewukhonza ngani ngokugcina isiko ngoba umthetho ufike ube umthetho lo umthetho uma sewumisiwe bese ethi undaba ezithu umsebenzi wamakhosi bondaba ezinanikezwe lokho ukuthi nina nizoziza kuphuma kumvelinqane uNkulunkulu wayekhuluma emandulo ekhuluma ngeintombi ekhuluma ngezalukwazi endala namakhehla amadala engasenamahlazo bavuke bayihlalisa phansi inkosi bathi inkosi yesizwe izwi likamvelinqane lithi uma konakele kanje ushashazelwa kanje na inkomo nembuzi thetha leli cala lapha inkomo enembuzi kunenyongo nomswane ihisophi okuthetha ngamacala afundiswe indaba ezitha kahle hayi ukuthi aphuma umajiya athi kufuneka isinqa sonkosikazi wayishinga ngisibeke la phezu komgcengezi ngisishise sibomlotha ngihlanganisa namakhuba lami kuzolunga indaba ezithi akukhona lokho uyabona indaba ezithi useyishinga uselalela yonke into ebhedayo imikhuba yenzeka imandulo lo mntwana ngikhulunyiswa ukuthi ububule kakhulu nalo ogcina uNkulunkulu ngicela ukuthi angiphe ngilekelele lo khulumile oqala nalo mntwana lezi izinto engikhuluma zizothinta neyakini indaba uma uNkulunkulu ethandile wakupha indlebe yokuzwa ukuthi nawe lolu khulu oluphethe ozenalo ufuna ukulibika uthi ngothola nini ithuba mina lokubika cha yilo konke kudlula kulezi izinto uma ubhekisisa kahle laba abantu ababenzeke endulo njengoba nawe uthanda amalungelo uphila bona balifuni ilungelo lokuphila ngoba bafaka kabuhlungu lezi ingane zakhushula zona zingakufuna yini zizovuma yini ukuthi ingane endodana njengoba ukhala zilunge esikoleni zovuma sokhuluma kuze kuqhatha umthamo ngeke ihlezi ifundwa njalo
ngicela ungifundele mfowethu noma ungishumayele noma ngihlalisuthu ngithi incwadi yababusi abacindezeli bayibhala bona befundisana bodwa umbuso wamaRomani ngithi 16:11 noma 11:16 ngibhekele lapho mfana kithi uze uthi kuba ethini bona befundisa uNkulunkulu ebaxwayisa basebeloba phansi singakhuluma sizigeqa amagula sithamba imithambo kodwa ushembe ubuza uthi umnyombo walokhu kungezwa kwethu kusuka ngoba abantu abamanazi abantu abamanazi ngizonakhela ikhala emphefumulo ilapho esokhuphula khona insila haya yona le ya yona uyayithola ba amen ayifunde mfowethu uma ulibo luyingcwele uliba abantu bakini abakonyokoluma kayihlo nyokoluma kanyoko konke zonke izinhla edala umuntu udalwa ngemoya emibili ukuthi abe khona emhlabeni kwesikayihlo kwesikanyoko Adam no Eva ingakho umuntu ethi mayiphakamisa amabhunu ayethi la efundisa okhokho bethu kumasha left right amphathise izambane ngapha amphathise ubhatata ngapha mayethi left ubhatata indlela yokulunga bazokungqubuzisa ugcina usushayisa kuyena uNkulunkulu abezana ayithulele wasezokunahleka athi hayi mathi hayi ngezwe uzumluleka uzokuthini ngoba nazi iqaqile ihongo zakhe zihamba vele zizihonga lapha ekhaya emphefumulo uNkulunkulu uzobadiliza ingani uvumile wena mnikazi womzimba cha ngezwe sihambeni seNkulunkulu zithobe mase ufika la musuba nenkani musu lokuthi ethempelini lakithi kunje ethempelini lakithi ngabe sekuphunyini lo muzi bantwana benkosi omunye umuntu akwangidabulela ngabo wathi hey mathiya lapha wena njalo hleze ukhuluma ngosizi lolu hlobo lonyazi lwezulu engiguqe phambi kwalo elilethe phakathi kwethu alimukeli injabulo nentokozo kuthina nje belithumile lihlezi njalo liphethe usizi ingakho ubona ngingayekeki ngiyathanda nami ukukhuluma into ezongijabulisa nami kodwa uguqula yena uNkulunkulu nabanye sinabo uguqula yena bese ekhuluma ngosizi ngoba lolu hlobo lonyazi lwezulu olubekela likhona lakini uyalazi lakini linjani lolu hlobo lonyazi lwezulu olukuyini noma kuwena enhlizweni nami lolo likimi lingiqeda ngisho ngithanda ukuncokola ngithi ngiyangcola lingikhipha ngithuma ngaloko wena mina ngizolalela usizi lapha ekhaya makusuke kuthulula usizi makusuke kukhulunywa lapha ekhaya nabakini bafuna ukuthi khulunywe udaba lakhe nabakini ube kuya ngabo manje inkinga bahleli kuthini imizimba yethu iyasinda iyakhathala iyalamba yonke kodwa kuba kuya ngabo ngabe lento ekhulunywa ekhala emphefumulo ikhulunywa kuseni uzotshona ilanga ngeke vele uvunywe amen ngoba vele sesikhathele uzoyeka nini kade lokwenkemfuza akusangeni lutho ke kuwe mawuze ekhala emphefumulo uqala nokufika noma kujwayele ukufika zinike phela lusuku ukuthi anginazi lo phetha lishonilanga ngoba nginjani kodwa uthi ushembe bona bophuma sebehlambulukile ngoba ukhulunywa indaba yabo namaphutha abo na yonke bayavunyela utshengisa ukuthi badlula kuphi bazoqedwa kanjani lento yabo kodwa konke lokho bakwenzela phezukwethu bavunyiswa phezukwethu balungiswa phezukwethu ngoba abasenawo umzimba ukuzolalela abasenawo umlomo wokuvuma izwi kaShem njengoba kusuke kucelwa isivumo sebandla kuthiwa mayibonge inkosi kusuke kushiwa kuba wena uvumela bona musa ukumomba umlomo wakho ufutheke ungasafuni ukuvuma ngoba bathi awubhekele ingane ayisasivumela izwi kaNkulunkulu thina saliphika semhlabeni livumele isivumo sebandla ngoba izwe likhulunywa la liukuphila kubo mayibonge inkosi alikona ukuphila kithi ngoba lisicefe liyabambezela kukhulunywa ngento esingayiboni kodwa bona bayakubona bayalazi futhi lolu sizi nalelifindo lokukhala ngalo ukuthi liboshwe yibona bakwazi ukulibopha bakwazi ukulithukulula ngoba phela abantu bebefundiswa uLucifer ukuthi shaya lento yakho ayifuni ukwenza into oyithandayo ibophe monye umuntu umthukulule monye ushembe wena uphiwe ithuba elilodwa ushemba kuphi inhliziyo yakho ukuthi ayilalele indlebe yasezulwini kwase kuphi isibindi ushemba ukuthi Nkosi ngiyabavuma bakithi angisho abasuka egazini labo kodwa abavuma izwi lakho mayibonge Nkosi nakuwe ntombi uthandaza kanjani unganqeni lokuthi noma ngabathethize uma ukuthi ngiyacela vumani izwi kaShep bawulivuma ngiyafunga ngiyagomela baningi besukuma nabethi ngiyalivuma izwi kaShep makuthandazela ngamasabathi ugcine ekhulumile umuntu sengalivuma izwi kaShep make wavuma uShemba kacucuza uShembe make wavuma uyamdiliza lemthwalo
mayedinga ukuthi agezoshemba mayedinga ukuthi agcinele isiko lobungcwele kwakufanele into bangazange igcinwe ngalanga wenenike thuna ngaphesheya kwethuna iyadingeka ukuthi igcineke ngoba izibulo okufanele aluwele lo muntu njengoba ushembe kade enzele embuli indodakazi yakhe isiko uNkulunkulu mayethanda ubengasho athi indodakazi so ufike eminyakeni manje u21 ngokwasezulwini usumulile ngoba yena ukwenza kwenzeka konke kwenziwa uye mayibonga Nkosi kodwa uncamela ukuthi akasuke agqoke lezi ngubo esiqokayo aphathele emishiza agiye ufundisa thini ukuthi isiko lasezulwini leli mayibonga Nkosi ukuthi lengane kufanele liwele leli zibuko mayibonga Nkosi yena wasezulwini yena ungathola ukuthi mhlambe kuyimfihlakalo yena uqala wemulisa bonke abahamba bengamulisiwe bakubo kanhlanhla abamulisa bonke ngemfihlakalo yasezulwini wayesemulisa lengane esibona ngamehlo wena ke uzoyimulisa kanjani ingane yakho uzwile kuthiwe ekhaya kini kunezingane ezaphuphumayo uzomenzela kanjani ihlangu zakho ukhokho wakho uzwile kuthiwa khona okhokho abafela empini bangangcwatshwa badliwa izingulube ngiyacela uNkulunkulu wasebuhleni uma esiphila amandla emini sobe sichaza ukuthi ke uthi ushembe masenifikile ekhaya emphefumulo ikuphi nini eningakwenza uma amandla ninawo okuthuma uNkulunkulu uyathunywa ushembe lapha ekhaya emphefumulo uthumekile wakithi ebuhleni mama Nazareth uyathunywa mayibonga Nkosi siyokusho enkonzweni yasemini mayisithandile uNkulunkulu nawe sicela ukuthi akuphi indlebe ukuthi ke uma ke sengizwile sengibuyele ekhaya ngihlalisa uzalo phansi amen bese lethu uzalo cha siyezwa nozibanibani siyezwa sibanibani pho sizokwenza njani yini esingahlangabeza ngayo silekelela inhliziyo zethu ngoba inhliziyo ezifanele ihambe phambili bese kulekelelwa ngempahla inkomo nembuzi abanye bayiphendula ke umnikelo wenkomo umnikelo wemali bawuphendula babe kube inkomo uNkulunkulu uyakumukela kade kukhuluma umunye umama lapho uthi wathenga iphalethi ley'tini zokwakhe iphalethi kaNkulunkulu wayeveze eshila uNkulunkulu wayemlapha wathi nibadedele laba abangenawo amandla ukuthi beze nezimbuzi mhlambe uvinjwe umuntu oshisa impepho ekhaya uthi hey mina umshisa impepho ngifuna umuntu ozohlaba imbuzi ayilethi lapha ahambe nayo unikezeke indoda bese ushembe bathi indoda kodwa unalo ikhaya ukwazi ukushisa impepho uthi ushembe ke thatha lo mnikelo wakho uphendule ukhule ubeke ngasehla kini ubike ukuthi ngicela inkomo le ngicela nifake uboya ngonikela ngayo kwakhiwa umuzi kaNkulunkulu ngesikhathi kwakhiwa iphalesi likaShembe uShembe wakhe iphalesi lemphefumulo abazali bakho wakha ikwenu wakha amathambo oyihle omkhulu ususizona namacala kubantu bakini nasenganeni zakini mayibonga Nkosi amen ngoba uvimbele phela ushisa impepho yena uyishisa ngoba azi kathi ukuthi uvukuza into zakhe angithi uyezwa umfundisi wami wena umfundisi onyazo nawe baba ngithi umfundisi ngizwile abefundisi wakhokhelani pho ijazi lakho baba wami omuhle kanje uliphathe baba umuza la ijazi lakho baba uyezwa baba elikaShembe lelo jazi elikaShembe nawe mfundisi boma elikaShembe uyabona ke uhle impela la kubusisa uthi ngolenkosazana namhlanje litheke awuze ke mntanami manje uze emthonjeni usiyophuma wena uqoqa bakwenu ubachazele nasemini uzodla uma ungajahila ngazi ke noma mhlambe wenze timetable yakhe itholisi enkonzweni namhlanje kodwa oyihlo omkhulu bakho bayajabula namhlanje so nike ithuba lokuthi nizethu ukuthi ningobani ibongo zoyihlo neza konyokolume ngoba nisele bona lapha ekhaya mayibonga Nkosi amen kodwa lokho esikhulumayo asinteli sikhuluma into ethuneni abayabubula ethuneni bathi kodwa uzwile umntwana wethu ukuthi kuthiwa banqobelene ethuneni indaba ezithi abadlulanga namakhosi lawo ohlele ey'hlaleni zabo awadlulanga abhajwe ethuneni seze laqumba ithuna langaka noyihlo mhlambe osanda ukuhamba noma okade wahamba uficele ithuna linqwabelene nje akudlulanga lutho ngoba uthi uShembe ithuna lidedeni into engcolile ukhokho wethu wahamba edliziwe uKristu wahamba ebulewe izigebengu bamjoja ngapha nangapha wenza umfundisi wami lathethwa nini locala ngoba ngizokuthiwa manje wenziwe imvane nesomhlatshele yena ugezwe nini adlulayo kwabakubo ingani uJesu indodana kaDavid uzafunga egcineni eBhayibhelini labafana bajawabe egcineni uthini lapha egcineni ubani uyazile uhlala ngicela ngifundele uyazi egcineni eseqede sevalelisa ethi mina ngingento enza isifungo sakhe ngisayazi lo ncwadi isegcineni kodwa
Ithini baba ngoyithola ungifundele esevalelisa uJesu efunga uthi ngimpande angazi ngimpande nani inzalo kaDavid kanjalo ubeka kanjalo esevalelisa etshela abantu uthi yena inzalo nempande kaDavid. Angisayazi lo ncwadi uthi kuphi bengizovala ngayo mawuyithola uyifunda sengiphethe abantwana benkosi ukuthi emini sobe sesithulaka ukuthi ke uShembe usuyitholile nokoza umbhobho funda baba 22:16 ini le mina 22:16 lo isambulo 22:16 isambulo kwakwembulela abafana bakaJakobe. Mina Jesu ngithumile ingilosi yami ukuqinisa lokhu kini emabandleni. Ungagijimi baba qala phansi funde kahle mfowethu. Mina Jesu ngithumile ingilosi yami. Mina Kristu ngithumile ingilosi yami ukuqinisa lokhu emabandleni. Ukuqinisa lokhu emabandleni. Ngiyimpande nenzalo kaDavid. Ngiyimpande nenzalo kaDavid. Inkanyezi ekhazimulayo yokusa. Inkanyezi ekhazimulayo yokusa ngiyabonga baba. Wayitshela inzalo yakwabo ngoba iyayidideka. Ithi siyamazi umfana kayile ngisho esikoleni. Kuloko beloko landela befundisa ukuthatha manje ukufundisa. Uyazelapha incwadi uyifunda uzoyifunda ngolunye usuku. Ithi lo ncwadi incwadi kaJohani ithi nako 7 bani. Bemphikisa abafowabo abafana bakubo indlela kaJakobe. Ithi ukuthathe lapho ukufunda. Ngoba lokho akafundile lo muntu lo beleke ehamba nabefundisi kuba beyikhona eduze nje beyazi bezothi abayifunde ilapho nje koJohana ngazi bani John 7 kanjalo bemphikisa bemlwisa kodwa baphendula umuntu wasezulwini ngoba yena wayazi wayedaliwe ukuthi mayefika uzoba njani. Angifuni ukuthi ugxila kakhulu ngoba na amaqiniso ayavela manje. Thina sikhuluma ngoShembe umdali wezulu nomhlaba yena osazi osifundisayo ositshelayo mayibonga Nkosi. Amen. Angifuni lo ngithi ngikhuluma ngoJehova uJehova ngimazi mina ngazi unyazi mayibonga Nkosi. Amen. Kodwa ngikwazi ukuthi uJehova unyazi mayibonga Nkosi. Amen. Mayibonga Nkosi. Amen. Unyazi mina ukhokho wami wangitshela ngathi mfana wami ungaboduka. uNkulunkulu ohleli uye mntanami lo esakuyisa ubaba wangisa ngemihla yenkosi inyanga yezulu wangibulela ngabona inyanga yezulu ebuhleni ngiqala ukubona ebuhleni ngabona mina kade ngumfana obehambela nje ezweni ngiyigijimela njengensizwe egijimayo uhayize la hayizwa khona mase ngidlulile ngangigijima kodwa wathi sengishayiwe bangishiya bengibule bethe uqonda bangiqedile bangibulele bathatha ngayisa sibhedlela eKing Edward wafika ubaba ebuthongweni ngilele ngabona ngihamba ebuhleni ngangiqala ukubona mina ihlathi lithandekayo angithi umfundisi walithanda leli hlathi angithi laba balithanda indaba ezitha walithanda limnandi kodwa ngeke uphume lapha ehlathi uthi hey ushawa inyo kodwa la ungena kalula nami ngabona ihlathi leyinkinga ubuhle ngathi leli hlathi lithandeka kanje enotshani phansi ngakuthusha mase ngifeke kwelinye kanti mase ngilibona lapha iseduze nepulpit lineqhayi liphumile lithende ukubona leli qhayi kodwa liphansi ngathi noma ngigoba ngithi iqhayi yazi ngigobisa khona ngathi manje nemfu ngavukela ubaba emini wathi uthakwa wena mfana yazi kodwa ke mfana ke ukhethi uthunyiwe uyabona ukuthi kuphi la bathi mina ngathi wathi ke mntana uma ungidinga uyongithola la mayibonga Nkosi amen wathi ke sekuhamba isikhathi wathi lo uNkulunkulu ohleli njengamanje uyiyo lengangikutshengise ngayo inyanga yezulu pho manje yini ngizwa kuyidebate ke lapho mthetho ngodebate uthina ngitsheliwe wena mthetho abakini bayinzalo bakutshela bathi uye lo uzoba udebate leyo hayibo ahleli bo funda mfowethu uyayithola hayi ayithola funda baba sesiyavala John 7:14 isho yani baba kwathi ngaphakathi komhlangano kwathi umhlangano loba semhlanganweni uJesu wakhubukela ethempelini wafundisa wayesethatha incwadi wafundisa imibhalo abaJuda bamangala sebemangala ama-genius akubo ney'ncitha buchopho kuthiwa yini ama-intellectuals amangala bathi lo uyazi kanjani uthathaphi imibhalo lo uyazi kanjani ngoba lo behlenyuka nojesu nabefundisi abaphathela ibhayibheli ekhula eno-12 years ujesu phela waqala ugcotshwe na-12 years ekhula nje asangaze haya esikoleni lo ngoba kade usikhotheni lo ubekuthathaphi lokho ya bathini-ke lokhu engafundanga na lokhu angafundile lo muntu uJesu waphendula wathi sephendula wasezulwini wathi ukufundisa kwami akusikho okwami khona kwenu ukufundisa kwami kungokongithumileyo okwasezulwini wayithunywa uShembe mayibonga Nkosi ngiyabonga nhlayisuthi amen bantwana bahle basezulwini
siyacela ukuthi singalibali ushembe njengoba esithumile ngengizwa abanye abantu bethi ukukholwa kuyasihlula asinikele ichathi nasija ukukholwa kuyasihlula asinikele sithi thina nangoNkulunkulu ezivusele umgodi wokuthi sikwazi ukuphosa inhliziyo zethu siphelezele inhliziyo zethu ngesinako sithi inkosi akwakheke lesigodlo sasezulwini ngoba lesi sigodlo sasezulwini siyokwakheka kini umuzi ongenawo umuzi wasezulwini ongenaso isigodlo sasezulwini ekhaya kini akulunga isigodlo sasezulwini indlu yangasenhla kini njengoba wakha lesigodlo lesiphale sikaShem wakha izindlu zangasenhla zakini hayi lezo zakhile igcwele imfuthu noxamu nofezela akangeni uNkulunkulu kuzo hayi ngikhuluma ulimi lwesiZulu esisingisa abantu abezo uba bayezwa ngabe bawushilo amen cha ungawusho uma ungakuzwa ngichaza ukuthi uShembe njengoba esiphi ithuba lokuthi simlekelele sakhe lesi sigodlo lesi sigodlo sibona sakhiwa la uyosithola kini kwenu uma sikhona nomsamo wakini ke njengoba kukhuluma ngemsamo iyohlambuluka uyobangcwele ngoba wena wakhele unikeze okhokho bakho ukuthi benze into enhle abangakazi baze bayenze lokho bazala lokho bazala akazi bayenze into elungile laze lashona bengayenzanga into elungile bazobe beqala ngawo namhlanje ukwenza into elungile ukuthi wena uthi awakheke lo muzi kaNkulunkulu mayibonga inkosi amen uzokhulunywa ukuthi wakhiwa kanjani kodwa phambili inhliziyo qala amen mbange indaba ezithi u3 months jobona somu kanjani njengoba sesiqala manje ilevel yesibili u3 months ngobani washo njalo unyazi wathi ningayi kocela izimali zothanda sisho ukuthi zini wathi ningayi kocela ngenzi lutho abantu abangena ngesango u200 wabo uyophenduka kube into enkulu ngoba bobe benikela ngeinhliziyo zabo nemindeni yabo amen 1000 wabo 2000 wabo yoba isimangaliso 10000 yabo oyonza imangaliso nazi imangaliso khona lokho kuqala nasi isimangaliso kuqala indonga lezi zonke zakhiwa zonke izinto zala ekhaya ngixolisa ukungena ukuthatha lo limo oluzwakala kancane ngoba ingane seyifundile zonke izinto zala ekhaya zi-expensive ziyabiza ezakhiwa la ekhaya ngoba akuyikho inhlabathi indaba ezitha la ugcwele amathamba abantu la ugqitshwe ngamathambo kwaze kuvuvuzelwa nje impupane encane amaplastiki yonke ayikho inhlabathi into la yonke mayenziwe kufanele kuvukwe i-reinforcing insimbi yonke into yakhiwa ngisho ama-toilet kufanele kufakwe insimbi ngaphansi kwenziwe i-packing kwenziwe yonke into ifuna iy'nsimbi nokukhonkolo kodwa konke sikwenzile na komaki bangakutshela nje ukuthi lokubiyela lo muzi ngaba yiteze engaki ukubiyela lo muzi nje makuthiwa kuyaqoqa ngiphuma iteze engaki zenziwe yinini abantwana benkosi mayibonga inkosi amen ngicela ukuma la bese ninginezela umbhobho azethule nje umfundisi abafundisi bakithi amabiza abo nomndeni wabo ukuthi baqhama kumuphi umndeni isibongo sakhe nesakonina lo bese ngicelela undaba ezitha abingelela undaba ezitha kuthi emini kuma efisa ukuphefumulo okwandile yobese esesenzela bese umvangeli asiphethele inkonzo awihlabelele mfana khona bezokwazi ukungena abazali yabona nje manje umuzi ufuna uphakamisa unyawo nomama usefuna uphakamisa unyawo awuhlabele nje usuhlabela ngifuna uzwakale inhlavu ukuthi zithini kubantu wayethini uShembe ukugida kusuke sekujatshulela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu udingiswa ngeyigubhu nangemtshingo nangeyigubhu kodwa inhloso uShembe uyathanda usifundisa sithi siyathandaza simthandaza nangamalungu omzimba khona ongakwazi ukuhlabelela ngizevoma ngizwe kakuwe umthetheleli wezono uza ngikhumbule ebukhosini emkhosini bakho lezwakala ilizwi emthini
siyayikhetha inkosi yaseBhamu. Okhulumayo inkosi yakaMagwaza eNkandla. Amen. Ngithokoza kakhulu ukungena la ngaphakathi. Amen. Kwaleli khaya lenkosi uNyazi lwezulu. Ngiyathokoza. Amen. Nawezi. Ngibonga ngithola lethuba. Baba, mayela Nkosi. Ngizocela isihlabelelo kubashumayeli ba inkosi ibusise ukuqa kwebandla. Amen. Sizokhuleka nje sonke bese siyavala. Shabalela, shabalela. Shabalela mfuna ngayo inkosi. Ufile ulandela iziswe. Ufile 139. Awufile olandelwa izifo. Awufile simfule. Mabafani Awabafani Awabafani Awufile abakhuluma naye abaprofeti awabazane 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 awuyesake uthumekile uzofika emhlabeni awabazane 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 awufile umthokozisi mlandeleni